Ukiwa ni mtu ambao unachagua vitu rahisi kila siku, huwezi kuona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Yaani kama unachukua ni mtu ambao unachagua vitu rahisi tu kwenye maisha yako, huwezi kuona matokeo. Matokeo makubwa yako kwenye vitu vigumu na ambavyo ni ngumu sana kuvifanya, ndio kuna matokeo makubwa. Daima siku zote mwanadamu anaweza sana kuishi kwenye mazoea kuliko mahali pengine popote. Na mazoea ndio wengi wanaweza kuishi, na sio kwenye vitu vipya, vitu ambavyo hawajavizoea. Lakini vile vile lazima ufahamu kwamba hatua na mafanikio na vitu vingi vikubwa ambavyo vinatafutwa na watu haviko kwenye mazoea, viko kwenye mambo mapya. Jifunze kupiga hatua, kukanyaga mahali usipoona, lakini huku ukiwa umeona kupitia imani. Ona yasiyoonekana. Mambo makubwa yanayofanyika kwenye maisha ya watu, kwanza waliyaona kabla hayajaonekana. Wewe unatamani kila kitu kione. Unatamani uone uponyaji, unatamani uone utumie vitu vya kuponya, si utumie takataka gani. Imani ni kuwa na uhakika. Hivyo jifunze kutoa gharama, kulipa gharama, kufanya kwa ugumu, kutumia nguvu, kujitoa ili uweze kupiga hatua. Hakuna hatua zenye matumaini makubwa, zenye kutamanika ambazo hazijalipiwa gharama.